Belum berapa enggak itu. Cukup ya. Enggak panjang. Biar bisa pencet dulu. Bentar masuk di season dia. Bro, hatay doon ba yape? Sana. Hatay. Balik pa dulu ya, setelah balik ka ba? Jom. Kadang pas na. Gue katiin na yung aking daw iro. Tak kenupor, ngolong urang ba, babha, bar kabis pa. Patah, ngansalong urang ba, bar isu. Orang masuk. Ada pas na. Ada pas na. Sudah, ada bayar. Mana bayi ini? Ini. Nih. Oh, anu tahu dong. Tahu masalah. Ya. Ini kacau susin ngamdem kampret. Tuh YouTube channel juga aku punya cara susin ngakam soalnya breaking news lah semua. Mau boleh yang tadi ya lumbre. Iba boleh yang nih jeng-jeng ah. Dan bayap. Kami ada breaking news berpirang pajak RKTV. Jam 10 kini aja kau kajing dia balayap iwi bro. Nih ngam tahu di iwi lo. Teh gini gitu witness kiba ngalam taksi tuang aja. Ba mano iba iwi yang kata kajing dia. Gini. Ba mano kaji yang kata kajing dia. Bertemu POI. Ne perwan titit ngawan ya nanti itu kayu i makadam itu ngawan itu lang gini. Bagi sayawan Apa organ apa je salah? itu live aja ya. Oh, teh silang kenal nu kadang kata kami dia. Ya lagi aja. Udah yang nih. Kan ngama dia? Tuh. Halo. Ino. Loh. Kan kata kami dia? Itu barbecue. Tapi Dijai bro. Dijai. Ale ang kana nang kabuha. So hello guys, kani ka ada video ba semuanya te mene bahasa ong abadan bayap breu amder bayap breu ndehir tang kseur ide tang idikio berito inong pun beraya kata ka kam ka ba rumah di ini pengal kawang nak sipare ini te mapiro like and subscribe or else I'll throw the slipper on your head. Do you understand?